Whamalmole le tātou tapo inga se isu ane tātou tuspa ia i le salamo e luas fumar fitu, salamo e luas fitu. O nao le a maua ise upua le tua tātou te whaitauina e tā pena ina ai, ia o tātou loto, mo tātou anganga, ina ia sao mauri lo tātou whamoe moe le tāpo inga le nei tae au. A se awanoa le leini nei, so fa man malo o tātou ori whaolo Iesu Keriso. O te whatalo whatu i le paia man mamanu o le tātou tāpo inga i le nei tae au. Wha malo whaftai le tāpuai, o lea ua tau mai le whamoe moe sa tātou te ai ono wha manolong. O lea lava e whatu mawina le anga le leima le lofo le tua. Soifua lau le leima le soifua maua, ia e maise le nei aso ua whaapopo i aso lo tō wola, lo tō soifua ma sa mātou wola. Whamalo le tāpuai, whamalo le tālo. Vi ia le lii, ia ono o mea te tele wa ia whaia mo i tātou. E ui lava o leo o tātou to e whailoai, ua whailangi le wholaunga anisi sa tātou ngā lulu e whaatasi le a o iai le whaamanolo. Ia e whaafitai le lofo le tua le lava e malu pui puia le tō tele o le tātou e kalesia le nei tai au. Whaatalo whaatuai le nganga ma le loto whaafitai le tua ua tātou to e whailoai i le nei aso. Salamo e luas fulman fitu. Tātou te whaitau whaatasi le whai upu e fulman tasi e whaangata mai le fulman le wha. Salamo lusu fitu whaitau whaatasi le whai upu e sutasi whaangata mai le fulman le wha. Whaitau. Leli ie ia ea o mai a tau i lo wala. Taitai a tau i le ala lau le lei. Ono o e ita mai i a tau. Aua e tu ina au le mana o e aua mai i a tau. Aua walanga mai i a tau o e mori mau pere. Malato tau talatala i le whasaua. Ana o le whatua tua o te iloa le anga le lei o le li. I le nuu o tangata olo. Po o whaavai vai lau. I nā whātalitali atuia i le li. I nā loto tele ia. E whaamaro sia fo i e ia lo loto. I nā whātalitali lava ia i le li. O le a tātou tāpuai i le tua.
Ua mātou to euru whale mai I lau maru pa ia I le neita e ao tama. Ua tumu o mātou loto le oli ma le fifia. Ma ua mātou sauni e si ae le taulanga o le viinga o le whamanu ma le whaafitai. A wā o lea ua mātou to e wheiloai, sa mātou te tea malau e kalesia I nai masina, ona o whamano longa o fuafuanga le kalesia. A ua mātou tutu I o luma le rie, ma lo mātou mautinoa o I mātou o tangata e le atotoa. Te le na wā mātou whale tonu ma o mātou leanga, ai meise lava le tele o mātou se maang sala I o luma. Ua whape nā o na whapongi sai na ai la mātou wa ai I la wafio, ma le whamoe moe o le nei tapua inga I le nei tae au. O lea mātou te uruai o atua I o luma, ma mātou tutu I o luma ma pō mātou whatu. Ma whape atu I la wafio I e alofa mai, ma whamangalo mai le tangata angsala. Whamangalo I mātou le rie I o mātou whale tonu uma. Ai meise o mātou se ma le anga I o luma. Wa whale tonu ai le tātou maftanga. Ai meise le mātou maftanga ma le isi uso a tangata. O lo mātou tāpuai whatasi le nei taia. Ai meise lava lo mātou vā malawa fio o le atua e paia. Le toto Iesu Keriso, no mātou wali I whaola e totas. Na whamalingi ina I lunga le sātou. Wa lava lea mo I mātou e sausawina ai o mātou tangata. Ina ia mamao mātou tino ma o mātou mawhauwhau, ma o mātou loto le tangata atoa. E mamamo lawa fio e whai ai le nei tāpua inga. Ma o loto e mamā, o loto ia e te fia iai. A fio mai le ria I o mātou loto ua whaama mai. Ma e a fio tu mawai e ale le mana o lo lava nganga paia. E tau to lua ina I mātou le ria le nei tāpua inga le nei taia. Ina ia mātou whai ai le nei tāpua inga le moni ma le whamaon. Ma I watu mea umai lovi inga e whaavau. O no lo lava suafa Iesu a mātou tatalo atuai nei. Amene. O le viinga o le tua iwa sutas. Iwa sutas I le viinga o le tua na tātou pese.
o le whaitauina o le tuspaia, o le tusfifilia mo tātou mai le whengai tuai mo le tuse Isaia, lona tā upu e whāsifulu, tātou te whaitau whia wai mai le whai upu e luas fumarono, se whangata mai le tolus fumatasi. Our Old Testament reading is taken from the book of Isaiah, chapter 40. We shall read from verse 26 to verse 31 from the Samoan translation. Isaia whāsifulu, tātou whaitau whia wai le whai upu e luas fumarono, whangata mai le tolus fumatasi. Whafonga mai o a whionga pa ia al tātou wari. Se i te pā e inunga ma o tau vai, po o ai ea wana whaia nei mea. Na taitaina mai a lātou au wa whaitauina, na te wāla au i a te i lātou uma i o lātou ingoa. O no le tele o lona malosi, ma lona mana tele, i le aiso lātou e le iloa. E te leilo ea, e te lei whaalongo ai ea, o le atua o le vavau, o le li o le na whaia turu inga o le lalulang. I le vai o ia, e le tinga aina foi, i le masua sua ina lona mafau fau. E vai ma tinga aina tama mātua. Tau le lea fōi e pā u lava i lātou. O le tusi filifilia o le nei aso, tu sai ma le whaasnonga le tusi whaitau aso, mai le whengenga fōu, le tusi a ngā ruenga lona tā upo e lua, tātou te toi whaitau whaua wai ma le whai upo mua, whaangata mai le whai upo e valu. Our New Testament reading for this morning is taken from the book of Acts, chapter 2. We shall read from verse 1 to verse 8, again from the Samoan translation. Ngā ruenga lona tā upo e lua, tātou tue whaitau whaua wai le whai upo mua, e whaangata mai le whai upo e valu. Wo atu fōi i le aso Pentekoso, sa iai umalawa i lātou le mea tasi ma le loto ngatasi. Wailo foi e lātou o laulau whaiva peisa i o le afi o vaivaina, o nofo i o lātou lunga taito tasi. Sa no nofo i Jerusalema tangata i uteia, e ua mātatau i le atua, mai nuu malava o le lalolanga. O se ngia uma o lātou maulu, ma lātou wafo ai, ua whai mai. Whauta, i leo Galileia ea i lātou uma o e tau tala mai nei. Ia whamanuia le tua, i le tātou whaalongolongo, ia nā whionga pa ia tū mau ia te ia lona lava viinga. Nei, māsa uma se i o le whaavau lava. Amen. Ya, o leo te vai atua whaaleto o tele, tātou whanau le ni taia. Ai ono o le tamu whai pui. O leo te vai atua to o tele lava o lai tu mai tua. Ya, to tasi lava le whai masui o le nofo o le whanau le ni taia. Ya, ta alofa, ya tau whanau whaaftai o leo tātou whiroa le ni taia. Esim whai untau mai o le ale aso le nei. Le ka nena fa kirisiana.
E se si mai sona lima i lunga, si mai lo lima pa fitelo. Ta tau whanau po tupulang talamo. Nā le aso le nei. O. E se tas. Le aia ma se sia. O ia le ala sa se pas ia le alta de sin. Ia le aso le Pentecoso. Ia po le sa le nganga pa ia le tatou tala lata meti le nei tae. Ia le tala lava e fa pe o le malosi o le nganga pa ia. O le malosi o le nganga pa ia. La fam tala fa sa mo pe langa leo le tatou ia ile vai aso le ngana sa mo. O le tala leo le tala mo ia. O le tala i se tasio o missionary Pasifika o sau mai fiti o lona suafa o Peter V. O Peter V la o se tasio o unuai a tangata sa li liu le tala leia Yesu Christ, e missionary. O Peter V la o se tangata mai tonga. Le laua tu watu iai le ngana. E alu na ia tau mwhai e li liu mai le tupu o tonga o tau whahau. Ina ia avea ma kerisha. Whai ale ngā lue ngā Peter V, e le li liu lava tau whahau, ai no nofo lava le i le mauta o tau whahau, le tupu o tonga na vai tau. O le Lisias. Ua alu maranga. E o atu ilesi motu. E o la le vaa. E alo ale vaa e wha. Tau mawhai a Peter V lunga le vaa e sui le mawhau o tau whahau ina ia mawhai o na avea ma kerisian. O tau whahau la. O le atua e tāpua iai. O le malie, the shark. O le ala ua i lunga lo ngasa. Ma ti tiro atu e tau whahau. E o le whia i mai e malie au tafo o le vaa. O la ala vai whaile la unga si missionary le o Peter V. Ia ua te ia Peter V le tongi o i lalo e tamalo, leo tau whao. I le mea iei maria. Ia ua tā hofi lo le alonga le wa. Mai tau whao, te tātou wā aipo wheo i aile kerisiano le ai. Ia, tā milo a ia maria. Ia, i ua na toi o maria. Le ise mea na tupu ia Peter V. Ia toi a mailo lunga Peter V le wa. Ia, o whai atu, wai nofo mtu le ia ulalo lau sunga le. Mai le ai, ua maolo limo te whape atu, ai tu le iai o ilan. Ai wao ngā foi le, o vai atu. Sei pe ai malo silo o tua e lo o tua o malia. Whai mai lo Peter V, io e. E malo si atu le tua lo tapua. I lo o tua le la. Lango lo o tua, na whaia lo o tua. O le foi la na awina mai e le tua le ngang. Pui atia, o le se me tupu atia. Na o ale o tau whahau. Ia, ai le sui ai la. O nei la tau whahau ma Peter V le motu le. Ia, le motu foi le. E ia mo ngata fe ai le motu le. I le nawai tau i tonga. Ia, e le o lo foi la e Peter V. O le o wha tonu e tau whahau i ona tangata e. E o es, tau mawhai e su e mai ni ngata u ono e. Na o mai la ia le mea le whale la mo e Peter V. Ia, wo o le po. Ua moe Peter V le whare. Ia ua atu ia au aunane. Ua ta tala le atu. Ia ua whaa saula ngata. I le mea moe ai Peter V. O le tala wha mau pe o nei ai tarwhasol pitu. Ma lama malitaea. Na alawe mo moe ngata uono tawhatafo Peter V lai moe. O ina na tali tonu ai loa ia tau whahau. I le mana o le nganga pa ia. Sidi atu loa tua o lo tāpua ia. O le tatou tala nata me. O le tala mai le tala whasolo pito le kalesia. Ai iei le un tāua. Ono le nei aso, le aso le Pentecoso, le aso le nganga pa ia. Le malosi lea. The Holy Spirit that God sent to Jesus' disciple. That strengthened them for the job. Po whea lawa te iei. Paua leo le soaswani na te wha malosi atu oe ma pui oe pe a whai e te talitonu iai. Wa le soaswani fo ilea na o ma missionare Samoa i aso ia. Tā lai le tala lei motu o le Pasifika. Le ua
whaatale leina i le tele o motu o Pasifika i aso nei. Ono missionary Samoa. Na whātua tua i le anganga pa ia. E pui pui ia mawhiso swani ia i lātou. O le fiso swani foi nā mō tātou tamit. Mai se le nei vai tau ia o onga. Tele teimi e paso tātou mafofau. But if you just allow God's Spirit to uplift you, you will see a change in your life. Ai mese fo i le wha malama ina. O lo mafofau. I mawhai e le tele o mea. Ia manuia tele o tōt whanau. I le lofa ma le anga le lei o le tua. Tātou pese lua se lau fast food ma le wha. O mai o tau le au mea mamai. Ia tātou pese ma whawhitai. Le pule le lii le anga le lei. Ua toe wheilo ai ma whaatasi nei. Pese lua se lau fast food wha.
tātou te talo le whawhtai matu i nā tunisi o tātou mana o ilumo o le tua, tātou wifo matala. Le tua tau taspa ia, le tua le tamale alo, ma le anganga sa. O le tua lava la ua fio le vavau e o lava i le whaavavau. O la ua fio le li e siri o na mamau, ai siri foi o na lata lata i a te i mātou. O la ua fio e manui ai mea uma mātou te whaia. O la ua fio sa e pui puia i mātou, ai meise lau e kale sia o mātou nofo vala vala ai, o no whainga mano long. O la ua fio foi, le ua mātou toi wheilo ai ai, i le neita e ao le oli ma le fia fia. Wha mālo whaafitai lo mātou atua, o lau pule lea, o wā o lea ua mātou tō iai tonu o lou malu malu ma whaitapu a inga whatas ma lau e kalesia o no o lau tau singa anga le leng. I le nāfoi vai aso wā lua tū, sa whenga iai lau e kalesia ma o mātou a inga taitasi o le tangata malana ma whiau ma ngā luenga o fuafuanga ma wha moe moenga sa tu ina atu i o lunga. Sa whenga iai ma le ala usu le tai au i ngā luenga e maise le whanau i a lato wa o. Au le lava wo mai le whai unga le vai aso ma le amatanga o le nei vai aso o lo whatuma wina pea lo walofa ma lo wanga le le. E le ai lava se tala vale o whanungo ina. E u lava o lo iai nisi o lo whengai ma mai ma ti ngā ma whainga tā o no le soifua o matua ma pula pula la ngoto. Ai meise mai o le tino o lo whata o toliai. Ai vi ia pēr la ua fio lo mātua tua. O no lo whatu mawina pēr le ola ma le malos. Ia te i mātou le aso ma le aso. Ai meise fo i le nei aso. O e whao popo i le aso na mātou wola. Wha mālo whaafitai le li e i lau tau singa mana i lau e kālesia. A o mātou te ai nai masina ono le wha mano longa. Whaafitai do lātou soifua tāpuai, le soifua tautua, le soifua ngalue. Sa mātou wina o mātou iai wha mano longa. Sa lātou le tu lafo ina lava le wha moe moe i le tatalo ma le tāpuai atu. A o lea ua mātou wheilo iai manu. Ai meise lava le lie le fia ma le oli le nei tai au. E oi lava le teimi sa mātou iai wha mano longa. Na a mia istasi o tina matua o le kalesia wha mana vaina na ngā luenga. Ai whaafitai le lie. O lea lava sa whaatuma wina pe le ola ma le manosi le tō tele o lau whanau. E wha au au lo mātou vala wina. Ai meise wha au matofi ua vala wina ai mātou. I le nei lalolangi ua mātou iai. Whaafitai lau tau singa i aina luk taitasi. I mātua ma whanau mana i a lātou ainga. O lātou wha moe moenga le lei. O mau ai le fia ma le oli le malosi o le tino o le mawhau le loto ma le anganga. Whātau nu wai wha moe moenga le lei uma peo ne e si le fia. Wha malo whaafitai lo susia ma lo tamau a inga sa mai. Le ai ase mea onge ai mātou le li e. Tata tonu fo e whapena a inga tai tasi ma le nei e kālesia. O alava mea sa whea ngai mai lātou. Ai meise le whaamati le nawa i aso walu atu. Sa whea ngai lava ma tautua ma uona. Sa e fōa i le li e. Louta mau a inga. Whaatino ai wha moe moenga le le. Ai meise wha moe moenga a inga ma whanau. Le ai ase mea le li e sa mātou mātiti vai. A wā sa soifua la ua fio e te fōai. Ma tā pena a wala ese ese. E manu ia ai o mātou wha moe moenga le le uma. Whaafitai lau tau singa. Le li e i le kālesia. Mai se la tau o lo whengai ma mai tu mau. Whaafitai le li e i lau wha mawhan whananga ma lau wha mano longa te leo tu la fo ina i la tau. Ai mai se fo i le teimi sa mātou iai a mātou wha mano longa. To e se ai maua mperise mai le whanau ma le kālesia. Whaafitai le li e i lau tau singa. Mai se le mana o lo wanganga pa ia. Sa tautu o luaina i mātou, ma whaima awala mātou te whiso tai ai. Ma mātou talo ai le manuia o le tasi ma le isi. Ai meise le wha moe moe sa mātou iai. Ma mātou whaafitai le lie o no le nei asa.
ua mātou iai i le aso sā o le anganga pa ia. Le aso na to ia ai le li ia le lalorangi i le au soo i le mana ma le malosi sili sili ese. O lou lava anganga. Na mafua ai le li ia na maua le loto tele. O i lātou le amatanga e whasala lau lau tara le. Le lava e o mai o mātou fu i aso i nei o na pō. O le malosi lava lea o lo manuia ai. O mātou o langa, o mātou a inga ma mātou whana. Ai meise a mātou e kalisia. Whaftai au a fionga pa ia. Ua mātou whaitau ma whanongo longo i ai. Whaipea mata i ala i a te mātou i le whātuatua. Ai meise le mana o lo wanganga pa ia e tauto o luaina i mātou. I teimi whainga tā ma teimi o whaoso songa. Ina ia mātou tū maupea i la ua fio i le whātuatua. Whaftai si lava o na Iesu Keriso. Le whao le tanga na tāpena ina i lona soifua ma lona ola. Na ofo ina mai ato toa mo i mātou na maliu ma toi tū manu malo. O le manu malo lava le whaatasi mai mātou le ola e whaafavau. Ia tū maupea le vi inga le li ie. Le wha manu ma le wha ne tanga i la ua fio nei maso uma. E o i le whaafavau. O le mātou te talo le li ie le nei tae au wha manuia mai i lau e kalesia. Wha manuia mai i a te i mātou umalawa i tutonu o le nei manu manu. Ai mai se i lātou wa le mawhai o na lava mai i le mātou tāpua inga o no le matua o le soifua po o mai o le tino. O e mātua se i o i nai a mātou whanau. Ia tō ifo le mana o lo wanganga le nei aso. Tau tō luaina ma wha manuia i a te i mātou. Le ngata le sosia ma le tamau a inga le tino. A le mawhau o le loto ma le anganga. E whapa ia ina fo i o mātou tangata mō lawa fio. Ai meise fe au ma ngā luenga ue vala wina i mātou e ngā lue. Ai meise fo i na i a mātou whanau i a lātou wa o. Wha manuia le nei vai aso. Ma ona tau alu manga uma ua whaatatitia le li ie. Ia iai le file mū ma le anga le lei o lawa fio i a inga teitasi o lau e kalesia. O e fo i o lo maua i mai o le tino i a wha malolo ina i lātou. O nai o mātou tangata mātutua ua le mwhai o na toe awai mai i tāpua inga. O e ua maua i mai o le tino i lātou i tutonu a inga ai meise whale o tangata mātutua ma whale mai. Ia iai lau wha malo longa ma lau wha manuianga tama. Ai meise lau wha ma whanwhananga i le nei tuaso. O ai fo i lātou o lo whano noa. Ona le malanga le maliu ma le oti le nei aso ma le nei vai aso. Ia wha ma whanwhanaina i lātou e le mana o lo wanganga pa ia o le nei aso. Le li ie mātou te tā. Ia wha manuia i whanau a le nei e kalesia. Lo lato soifua ngā lulua i whiau ma ngā luenga maua lo lato malosi. Ai meise whanau iti a lato wa o onga. Ieo lo i ia onga amata se i o lava ia i lato ia universite ma onga maua lungu. Ia whaatasi ia te i lato. E leo whai ngō fia nei aso. Le tele o whaoso songa i nei a mato whanau. Ai meise lava le tele le leanga o loo ia i nei to tonu o le nei aio au kilani ma New Zealand nei. Lama tia ai le soifua o whanau, ai meise i mātou uma. Anga le lei ia mātou whanau. Fua ai le poto ma le ata mai. Manuia lātou wa o onga ma lātou tau mwhainga. Malu pui pui ai lātou le mana o lo wanganga. Wha mamau, wha oso songa, le fili ma le tiapolo. Aua ne i manu malo ia te lātou. Ai manu malo pēr le mana o lo wanganga pa ia. Anga le lei mai le nei aso, ia mātou fuafuanga ma wha moe moenga ua wha tātia. Ia iai lo walofa ma lo wanga le lei. Ia inisi o mātou a inga ua mātou whaitapua inga whatasi. O e whai malanga ma mau mai a tunu i whafo. O e whai malanga lata mai a whai ona mātou mafuta. Wha manuia i a te lātou o lātou whaiva matiute le li e. Ia iai lo walofa ma lo wanga le lei. A mātou whalongolongo i lo whetalai mai a te mātou e ala i au a fionga pa ia i le nei aso. La unga lau a fio ala i lau au auna whatau wa. Po se ase whi au mo i mātou le nei vai aso. Taitaina ai o mātou wha moe moenga le lei uma. A mātou wanga i atu
i le nei vai aso i fe au ma tiute mga aduenga. Le li eo a mātou te talo ia, te ele na ua te talo lo i te tonu a mātou loto, wa le mawhai o na mātou wha leo ina atu, a ua e si la fia le li e o mātou loto. Whaia i ai lo lava fina ngalo, ai aua lava so mātou mana. Mātou vala watu nei mea umar suafo Yesu, le na o mai le talo. Lo mātou tamae o le langa, ia pa ia lo suafo, ia o mai lo malo, ia whaia lo fina ngalo i le lalangi e peo na whaia le langa. Ia e foa i mai a te i mātou le aso nei, tau mea ai e tau ma le aso. Ia e wha mangalo ia te i mātou, ia mātou o sa. E peo i mātou foi o na mātou wha mangalo i nātu. Ia e waangaleang mai a te i mātou. Aua foi e taitaina i mātou whaaso song. A ia e la vea ia i mātou ai leang. Aua e o le mālo manamanu. A toa marivi inga e wha vaulavu. Amen. Tātou toi pese le pese iwa suriva le pese o le a tātou pese. o le launga i le swafa mamalu o le tua le tama. Le alo ma le anganga pa ia. Amene. Mo wan matua le tusa faitawina mai le whenga inga fau. Tusi a ngā luenga lon ta upo e lua tu fia whanga ina le. Whai upo mua ma se vaenga o le whai upo e wha e wha pēr. Ua o atu fo i le aso Pentekoso. Sa iai umalava i la tau le me tasi ma le lotonga tasi. Ua wha tutu muina fo i la tau uma i le anganga pa ia. When the day of Pentecost came,
they were all together in one place. All of them were filled with the Holy Spirit. Acts chapter 2, verse 1 and part of verse 4. O le manatu o tu o le nei aso e tu sai ma le whaasinonga le tusi whaita waso o le tatu e kalesia, whaatalitali, waiting, whaatalitali. E mawhai o na o whaapea. O le vai aso le nei o le vai aso le taunuunga o wha moe moenga sa wha talitali iai le to tele o tātou. E le ngato le vai aso le Pentekoso na to i ai le au soo i le anganga pa ia. Ma mau ai le lotoa e mōli mawina ai le tala le lei o le keliso toitu. A le vai aso fo i le nei na tautala. Ma whaali liwina ai le anganga pa ia ngā ngana ese. E peo na mōri maule tu stalo ngā luenga. Ina ua whaalongo tangata mai tawhai fio le lalulangi i naso. I le au soo ua tautala mai ia la tau ngā ngana ese. Ma ua tātou whailonga ina i fo i le nei vai aso le Pentekoso le mea alofa le atua i tangata Samoa. Peo na taulunga ina ai le nei asa le vai aso le ngana Samoa. I le vai aso o le Pentekoso. Ai le ngata i leo le vai aso fo i le nei. Ua tātou toe mōli mawina ai. Le whātalitali o mali e toa vai nupo. I le taunu ungo valo anga le perfeta fine o nā whanua. Tali i langi se ao o lo malo. A wao le malo lava lea mai le langi. Na ifo i mataniu whea ngai maleata. Ma o lea wa se lau valus fumo lua tausanga. Talu o na awa i nei Samoa i le tala le lei o le tua. E ale le kiriso toi tu manu malo. Le atua lava lea. Ua mata te tele i le tanga vai o le tatou malo tutu o tasi o Samoa whai mai. Wha vai i le atua Samoa. Le afoi ua tatou wha manatuina i le nei vai aso. Le atoanga o lona ono sfutau sang. Talu o na tutu o tasi mai puleanga wha kolona. Whai ono wha pea o le vai aso fo i le nei. Sa wha tali ai le tatou au lotu. O le vai aso fo i le nei sa wha tali ai ma ua ma perise. Tātou ti toe whei loai ma whesila whai ai. Ma ua langona ai le whatau waa ma le loto wha maulalo i lumo le tua. Ona e leo se tātou malosi po se tātou poto ua tau nuu ai le nei wha moe moe ma nei wha moe moe ngauma o le nei vai aso atoa. Ai ua wha taunu ina. Ona sa tātou wha tali manu ma le whatua tua i le whaivavenga o le tua. A wamo au lava ia. O au tali tonu ua whaivavenga le tua le nei vai tau o le tausanga i o tātou o langa mo tātou wola. O wā ua ese foi whainga le tua i le nei tausanga. A wai le masani o na pā uwha tasi le asa le nganga pa ia. A wā le nganga pa ia lava ia pa u le masino me. A leo pa uwha tasi ma le whailonga ino le orono sfutau sanga o le tuto o tasi o Samoa i aiuni. Le ngata i lea o le tausanga mua fo le nei ua whaai longa wha tasi na ai le tuto o tasi o Samoa le vai aso le whatawa ino le ngangana Samoa ma le to ia o le au so whatua tua o Keriso to e tu manu malo e le mana o le nganga pa ia. A o lea foi ua tātou toe whei loai. I le nei asa. Ina ua toe ae le wha malo longa. Sa tātou. Sa masani o na e ia Januari. I le amatanga o tausanga. Ai ono le koviti. Na wha tali ai lava i le atua mos taim tala whenga. Ai tali mai le atua. Tātou te tea. Ai tātou te toe whei loai i le aso. Le aso sa o le nganga pa ia. Tātou te toe whei loa i le wha manatuina o le ongo tutau sanga o le tuto o tasi o Samoa. Tātou te toe whei loa i le wha manatuina o le vai aso o le ngangana na awina mai e le atua e le aso o le Pentekoso. Ai awhi fi me uma
i le anganga pa ia o le tua na tu ino ifo le nei aso o tātou whaamana tuina. Le anganga pa ia le ana whaatari tali ai le au so pe ana mori mauluka. O atu fo i le aso Pentekoso sa iai umalava i la tau le me tasi ma le loto ka tasi. Ua tūtumuina, ua wha tūtumuina i la tau i le mana o le anganga pa ia. Not everyone likes the idea of waiting. For many of us, it's a waste of time waiting around doing nothing. And sometimes the anticipation can cause bitterness and anxiety in some of us. And there was plenty of that during COVID, as many of us did not have the patience to wait in long queues at the supermarkets. Most of us did not have the patience to isolate, so we leave home before our isolation was over. Waiting can leave many people physically and emotionally exhausted. And yet, in the Bible, waiting teaches us to be patient. Waiting teaches us to rely on God's power instead of our own to get through life's hardship and heartaches. Waiting in the Bible also teaches us to believe in God's promise for our lives. It strengthens our faith and draws us nearer to God. Isaiah knew the blessings of waiting when he said, "Those who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Ioe. O e whātalitali le li e toe whāwhauina le lātou malos. Lātou te sia e apa au e peio aetu. Lātou te whemo e ai le vai vai. Lātou te sāwa vali ai le tingai. O le upu e peru mo le upu whātalitali, po le waiti. O le isi o no winga, o le wha moe moe, hope. A o le isi o no winga, o le vaai mamao, to anticipate what is going to happen. O no winga o le whātalitali o le tātou wha moe moe lea i le tua. Po o le tātou vaai mamao lea, ai leo le vaai lata mai po le vaai pu momo. A le vaai mamao i vāwenga, e mawhai o na whaia le tua, pe a whai tātou te whātalitali i a te ia. O le tua inga whātalitali le tupu ai le whātua. Tupu ai le wha moe moe, mauti no ai le malos, e au ai mai le tua i mea uma. Nei mātai au se o i elua. Pe ona mon maud perfecto Isaia whai mai e vai, ma tinga aina tama mātutua. Tau le lea fo e pā u lava i lātou a o e whātalitali leli. E toe whāwhauina lo lātou malos. Se la ngona fo i lea na wha maua lunga ai le whai salamu. Wha maua lunga le whai salamu o le tangata e whātalitali i le tua. Whai mai le whai salamu o le nitai. I nā whātalitali atuia i le li. I nā loto tele ia e wha mālo sia foi e ia lo loto. I nā whātalitali lava ia i le li. O le asata ua nei le kālena whākerisiano. O le asa le Pentekoso. O le asa e atoa ia i le 5 aso. Talu o nā whioa i Jesu le langi. Ma ia au wina ifo le nganga pa ia na ia tautoa ai i le au whātua monso. Sakala meta pa ia lea. O le wha manatu ina leo le maliu ma le toitu manu malo i Jesu Keriso. Na te tala ina ai le whai toa le ola whaavavau. Mo i tātou le au whātua. A o le sakala meta fo i tātou te mana tu ai. Le moli mau ma le tautoa Jesu na te au ina ifo le nganga. A le utaunu. Mai ua o i le aso Pentekoso
sai ai umalava i lātou le me tasi ma le loto ka tasi. Whātu tumuina i lātou le mana o le anganga pa ia. O te talitonu, e le ai lava se tasi o tātou i te tonu o le wharisā ma le malu ne. E le o tumu i le anganga pa ia o le atua i le nei aso. A wā o lea ua tau lau o le tātou wha moe mara tātou tāpua inga. Ua tali mai le atua o le tātou wha tali ma le whātua tua. Ai meise le tātou wa ai mamau i le whaiva venga le atua i le tātou e kalesia. Au tātou te au lea ua tātou tue whero. Tali mai le atua i le tātou nofo wha tali. Tātou wheroa i manu i le neita e afo. Ma ua moni ai upu le atunu. Ua sau le vaa na tiu. Ai tali le vaa na tau. O lo ma maulango le vaa. Na whao afo lau. Ma lo le tāpuai. Ma lo le talo. Ma lo le vaai ma mau. Ma lo le whata tali. I le tātou e kalesia. O leo o tātou wheloa i le manuia. O le fesilia i saia le nuu o le tua. Se i te tepa i ngā ma o tau ai, po o ai ea wana whaia nei mea. O le fesilia to e wha manatu le nuu o le tua, o le atua lava ua whaia ia mea uma. Ma o le maua i saia o le atua na wala au ia te tātou, i o tātou ingoa. Ono le tele o lona malosi ma lona mana tele, e le ai so tātou e le iloa. E le ai so tātou e le iloa, o le ale wingo le me. Tātou te iloa umalava le tua. Tātou te iloa fo ilo na siri ese. Tātou te iloa fo ilo na matango fie. Tātou te iloa lona le lei. Tātou te iloa le mana o lona nganga paia. Le ona le aso le nei. Tātou te iloa, ele eise mea tātou te mwhaia. Pe a tātou le whātaritari i le tua e whesoa swani mani. Wā le mō le maua le tana le lei le neitaia. O e whātaritari le li. E toi whāfōwina le lātou malos. E whāmalosia fōi o lātou loto. Whātaritari i le li. Yo e Sandringham. Whesiri ifo le tangata i a te ia le neia sao le Pentekoso. O ai o e whātaritari ai e whaiva venga i lo wola. O ai o e whātaritari ai tātou te maua ai le tasi ma le lotonga tasi. O lautali e whai lea mau ai i lumo le tua le nea sā o le Pentekoso. E sā le ngāmpa ia. E mau ai le tasi ma le lotonga tasi. Tātou te toe ngā lulu e whātasi ai i le ngā i luma, i le nei fui tausang. Aisea, a wā o atu fo i le aso Pentekoso. Sa i ai umalava i lātou le mea tasi ma le lotonga tasi. Peo na tātou i ai i le nei taeo. Ua whātū tu muina fo i tātou uma i le ngānga paia. Tātou pese le pese tau se lau limas fulua. Le ngata ina i tātou la ngona i le alofo le atua, le tātou wheiloa i le manuia le neitaia. Ai meise le nganga pa ia na Taitaina le tātou whainga malanga. Ai meise si o tātou malo Samoa. Tolu se lau lima sumalua, pese la tātou, pese ai o le au ina ai ma le tātou foa.
mātou sauni le alie, e vangaia lo tino maliu, ma wha manatu, lo lava maliu e ala le nei sakarameta. Wha manatu mai a te i mātou le foai, sili na e tāpena ina mo i mātou. Le mwhai o na mātou whaaluaina. Tau lava se mei lo ngai lo mātou loto whaafitai, wa mātou toe ofo i nātu nei tupe, whaatasi mo mātou tangata e u lava se mātou whatau waa, ma le a toto, au ofo i nātu mo lawa fio, au wau fe au mau ngāluenga. Talia mai la mātou foai, ma e whaapa ia ina le nei foai. Whaatasi ai ma lau wha manuianga i a te i mātou umalawa. Na ia manuia wha moe moenga le lei, wa mātou wha tātia mo le nei e kalesia. Wha o ngā iai lo mātou manosi, ma lo mātou wola. Lou lava swafa Yesu wa mātou te talo atuai nei. Amene. O le talisuanga o le whamantunga. O uso pe leo no le li. Whalata mai le la aipa ia al tātou tua. Whafonga i a fionga alofa al tātou li o Yesu Kiriso. Wau nei o le a reto le ola. O le sau ia tiau e le la ina lava ia. O le whatou tua fo ia tiau e le toi fia inu lava ia. O ia fo ia sau ia tia, o te le turia lava o ia i fafo. Amu ia e fia ai ma fia inu i le ame tonu, a wae ma ona i lato. I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. And anyone who comes to me, I will never drive them away. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. E ate o tau le file mua le tua, and may the peace of God be with you all. O la tātou te tātou. Ua matuao no mea lava matau o na mātou tuina atu, le whaafitai la uwhio, siri ese le atua e whaavavau. Le nwhai al tangata i lau lava whaatusa, ma ua e alofa muti vale i mea umana e whaia. A le mea siri walai o na mātou vi atu i lau fio, ua toe tu mai manu malo o le mātou wali o Yesu Keriso na ie woti. O le wa ave seina e iang sala uma le lalolangi, ua wha umatia fo i le malosi o le oti i lona lava maliu. Ma ua fo ina mai e ia le ola fo i lona toe tu manu malo. Ua mātou wole atu i lau fio le tama, ma le loto mawalano. Ia tusai ma lou fina ngalo, ina ia mātou langona mautinoa lou whaatasi mai, ma lou alofa tuno. Ia e awina ifo, lou lava nganga pa ia lunga ia i mātou, ma lunga au mea alofo le areto ma le wain. Ina ia mātou a wai whaatasi le tino ma le toto o le mātou wari. A mātou ai ma feinu whaatasi. Foa i mai, ia vea lo mātou mafuta whaatasi a Keriso, ma ala mātou te tupua e ai ma le alofa, ma le loto ngatasi a te. O le ua vea mao, ma o te tau na vi ia, whaatasi ma la ua fio le tamā ma le anganga pa ia, na ia o le whaavavau lava. Amen. O le lava po na whaalateina ai no tātou ali o Yesu Keriso, na ia tango ai le areto, wa ia whaafitai, pe o na umo na tātou whaafitai e nei. O na ia tofi ai lea, mo whape atu. I nā tango ia i nā ai o lo tino le nei, ua tofi mo o tō. I o tō whaile nei mea ma whaamantunga i ata. O mo foi ona lato ai, ona ia si tia leo leipu i o lato lumo whape atu. O leipu le nei o le whenga inga fau le i lo toto,
whamalingina mo le whamangaloina o angasala. I o tō whaile nei mea whamantunga i ata. Na whape naon tātou whaia. Pion whatonuina i tātou. Tūlai te akon. Maua le areto ta ofisi o tātou talia fatas. Take and eat. This is the body of Christ broken for you. Do this in remembrance of him. Ina tangoia ina ai. O le tino le nei o keliso o tof tofi mo o to. I o tō whaia nei mea mwhamantunga i a teia. Tau mawhaia iai. Tula tiakono. Maua le waina tāwhisi o tātou talia whatas.
This cup is the new covenant in the blood of our Lord Jesus Christ, which is shed for the forgiveness of sin. O le ipule nei o le whenga fau lea, o le toto o le tātou o li o Iesu Keriso. Whamalingi ina mo le whamangalo ino ang sala, i o tau wheinu ia ian. A tātou te talo pēr ma le lotu whawhitai. Le tamalo whai. O mātou vivim whawhitai atu i lau whio. Tu samalau fōa i mai a te i mātou tangata ang salo le manu i asili. O le au mai leo i mātou le mawhtanga malo walo pele o Iesu Keriso. O iana e tu atu i maliu mo i mātou. O ia fōi wa e fōa i mai a te i mātou. Ina i whangaina i mātou le olafo. Mātou wole atu. E alofa fisosoani mai. Nei ngalo ia i mātou nei me alofa. Ia mātou tau a veina pēr ma ia tūsia i papa o mātou lotu. Nei ia mawhai o na mātou tuputupua e le whātua tua. Fua mai ngā luenga le lei. Ma mātou wola ai lo vi inga. E o le whaafafau. Ono Iesu Keriso lo mātou o li whaola. Amen. Na tātou pese se lau whaasu matolu. Se lau whaasu matolu pese la tātou pese. Turai tiakonu.
le atu le ngang whawhtai tele le tātou tāpua inga le nei tai au. A maro le tāpua ai mai se fo i lau whai ngā luenga so swani sunga i tia kono sa whapena na lango lango le whatino ina o le tātou tāpua inga. Wala tātou whai u le tāro. O le manuia ma le file mua la ua fio le atua le tama. Le alofa sisiri esio Yesu Keriso lo mātu wali i whaola. Le maafutanga whai pēr ma la ua fio a nganga pa iai. Tu mau mai le i o mātou lunga o manei, ma lunga o lau whanau whatua tua i le nei lalolangi. Nei maso umase i o le whavavau lavau. Amen. Sa